Voin chu hei Pentecost ni nia donai te school anu te thia anu thian thar te mai teng veti doctor ning ka sia aruna khasi ania helama pasal nei sami sa nei nge tu nge nei ko ka sa che lo tu chu ani khom duri mi som ve a English service ania kan chung point kan vakal ve chi lo ni kale chung point kan vakal ve chi na nga enge tu te ma am ha kan na se lo ka an mel po ma ni po no bi ga ai khom lo om tok aya kan te ga kal ve chin do ni hei kan in lua chu ni ya hei kan dar ne noi mai ni ti hen mo dar nga tran tu ran tia tai lama vakal ve chin do ni khu lum khop maya vein chu oh hei kan khom tur chu ni hala hi scooty hi seat noi kan dalok te rai so kan khom na tur chu nia ina kan khom do ni om tak ani okay chu an zai về nó lại mấy mà chiêm lộ sử dụng đó ăn làm để đó này Mustard seed on the Bible. Yes. মই এজন ফুৰিৰ বিষয়ে জানো তেওঁ সৰিয়হৰ গুটি বাইবেলৰ ভিতৰত তেওঁ থৈছিল Mustard seed, how big it is, you can't perhaps, be able to see it also, but she used to stick it on the top of her Bible and put a sellotape. আৰু সৰিয়হৰ গুটিটো ইমান সৰু বাইবেলৰ ওপৰত থৈ তেওঁ লগাই থৈছিল বাইবেলৰ ওপৰতে সৰিয়হৰ গুটি You might wonder why